Hallo agus fáilte do pògram eile teagasg sríthe cíchead. In dú cáidirim sa Gwen ghearradh sé urim lé a hain go bhfuil mí curfáilte Aonghas Iain Dòmhnallach. Aonghas Iain, cibé an dú? Tapailiad. Má hain. Nuiste, ha usa a bhíon sás le fólam an Jeffrey Gríochgan fat bblianach an móra. An ringucht éise go mar a hánig go bhí na neach chicas. No, socha runne sin, Cadeach u hén gan scoil, chuir is bhar colach? Well, look at me an the chateau agus hook me an the Chris Muidic agus cha me a scoilchadh is doisiach. Chaidh mór an cíneach mitid tíomh sin tíanú was a scoilse, is ach bha aine me dit sé de bhína tíú hit sé. Agus as tíú sin cha me go scoilchan a bhaid. Ús únplindíú go bhí nuairsan. Agus an na hen ha cíine searach cymrúd sin tíanú. Bha hiad tí sé cálaigh go bhacinn sé fed liúas ach cadamach léoit. Agus as tíú sin bha sean ialigh go ferséin sé dit sé de bhacinn. Agus nuair a cíineach go méid me gjóin cálaigh an sé na bhacinn í úsa chuit a rápan an tavásnach go tenge. Agus ha mar a begé acinn ha Victor Lál go má górstúran an isakad. A fa mi sé forstan san bha mi na mo iad ag a doras agus san a gáni a túfid a rúm a háisi ga isakad. Agus man ná mar ekki mi sé janne gránch a éine machar. Bhí rápan an múr acinn janne bha njala bháin isakad is Mutta me sin nach roitin haas an gló ag an an misakadach a bha sin eintinich. Núair san as sin Peter go Uibhist le chuid céad blian na tíoch. Bha Uibhist an úr san fó rialig inar níos. Agus a púrangút tistan is a gar stíide éin an san nílein héin. So acinn í Uibhist le céad sa gáil inar níos gan an académí sin. Fé mi go sin caran éicalach a gúis a chéirdí, go scódachah. Bheith bhil sa taobh char tunne féineach cin sin i gúirí fallá, cha gine díomh gáin sa go dúr am i gúirí fallá na bheit é féine féidiránach rá ach bha tíos frádan is tíos fédig chin in falláh rám is acad as sa dúlach agus thránach tíhrúta dhéimú a gahallis. Agus bha sin i fuideach an a hostel an iarníos an drummen an pátcin drumméin. Bha cían an a suabhas a haram sa goú sa a kitse gráid thuúta le cúteach. Ó bhí. Agus níomh na lá sin char me gacha an Uibhisteach tí chu le an súre. Agus cálacht go le riile bh me tíoch mar go bh necht túris na me gúí chéin is acad. Ach sé súil púlachit a gealatún, bha pítach a cynnehuid pítach victa de gáir an a réon ballach a barai bha dúin sveig cemar sa bheith dó. Nuair chaid mis sé fád gin drumméin spicmhaith am taobh ann. Nuair a chunig mis an béchtal saon na gás machtaí a fáns na óhalós na óhalí sé an béchtal a dain bidal a bhacinn a housemaster is agad. So, nóir san stiú sé dit sé de bhacam an san académí sé laithean. Ó sig. Agus a mi cynnych i laithean an a nimitach dríoch bhna lábh sin. A dúi na académí cha mi tuagáilthaí op a réin agus mi céim an na gálaigh agus cluineolalas an na hen. Agus nuair san bha mi denú an tráchas acam san álaí san bí a láidir siúis de túa a réin mi. Agus an uair san nu chu mé cíocha nu a chéimnich mi bha a féinech go a gumin aram a denú tuilleadh rámsach a gaide sin. Apar codam. Agus réin mi sin cha mi is an trí plí an ile rámsach ag sa mi gáidú an scoileodas na halap an an danéit an híos. Agus cháirslúpar sin go mór. Agus nu hannig gedang hat mé díomh cíocha i lúpaach nu bha mi cumá fasci cíocha bha a cúí ar me an am sin fuideach as a scola cúpaide san a scola is agad. Ach sé éice a bhá a chrinne chu as a si sa seo bha mi trola héins bha
mas cynnychtum sé 8 ciad nócht sa bhlion a bheit dul géin. Agus na drachan na stoi hickesg, na drachan na stoi hickesg hafónach beg míle nócht sa bhlion acum, zagad. Agus bha hiad duine clonig ac yn eich ang sin. Chwy mi ram o'n ŵr sy'n gybiar go, rwyd na sisfiche, gol na stiwy rwyd na sisfiche, ys hamis da i son tickesg, va cennin ynnes y diwlwch y tickesg mar ha. So fas na dúine ma ha? Fe tich as y diwlwch, va chai sianar ac yn ddwrs da sy'n sgol, sianar efo sy'n diwlwch, sa sy'n ilwch yn ddwrs sy'n sgol ac tich ynner darna braidd behinne agus rúnig is y diwbi blion yn yr rúnig a fwydych ac ydw i gwpl yn erins. Sian yr ein, sé beglíci gan hwnnw dyn ac yn ymwygyd. Ach, nŵr sa'n ydych chymig cych yn trenig is o'n tigasg an y groch eortan. Ac har me pwnnw cynnych has, drachan eikasúrach drachach, a cynnig me gol reg, glasach o tich, gan y tilaich mas rhan ysgoltyn y ffosglus. Ha, gyn ac at gael tipwr yn gael ian y swrsbigalig, agos cyniolas, agos swrsiad wel, gro hewlig o map dy glasach os swrsi. Dwsan dod i'r agydd fan y ffwytyn i gael y higas cyniolas, agos Nŵr sa'n gynnych cael am ei ffwydio sy'n rhaid gymryd ti'n hewt yn eid o sy'n rhaid yn sticri istar hewt sorsyn o'n sy'n chyn ma o sacad. Chorstad ym fe enam ac yn at i fi delef agos lyd sianas. Fe sy'n ei ffeint byg an eleg at i farach gach sech gan yn ŵr sa'n. Ys o'n ei fi tigas gan yn istar hewt. Gytera? Ja, ach maar bij gyda nog gwybod an sy'n un o'r sgianach nid nog gyfuniad ffwydiach as y sgolsian son fa hwnnw dyn y titchen ulig di'ch gwylyn i gwylyn i sag at hwnnw sy'ch ma y gwybod con like so ach nog gwybod an y mors trig y yw's chwmyn styr son sien agos chami an y hen an y seachad sy'n ceid nŵg di'ch seachad sy'n ceid chymryd sŵs gen i'n sgianach so Wa mi cor stikig het blion dat de tricket se keet blion dat was weinig hoe mi tickets skol aan de hen aan de borstrie. Ah, pa dus film ik in de gart eruit. Get nog bij u te wen. Wel, ik het huis wat. Wel, wat het nog aan va die go lang hoe mi hoe is kriegt. Is dat het dat gewoon so voede zijn na te be. Agus was je ook je tuilleadh kriegt. Is dat het. So a goeie stak as er je voede gaan de braier houten is. We zorg je heen geel nog een lang. Agus de tuine we hoe je masters dat je tegen de geel is. Dat het agus waar de tuine geen er heen kast is. Dat het. Hoe we karm waar ik zo nu gaan maken aan de hele en de moei is dat het echt. We tellen hem dat je aankallen. Is dat het. Wel, ha nu de tachers te heen nach. Kenna Jason Yellan. Ha dur me yachi haast gan Chillan du is mi stuck a show as leche. Ha vin ye gacha sabila. Ha rutig in Saudi to me yoin. So ha chosku keer blun gia kedichet an an Àrd-sgoil Phort Rìgh. Va mi ne va. Nid ha coyet dash id an unia sin. Jay na priaf leisichian maar de hiu hene an een film Gaelic. Could je vaak kollig? Ik ga niet zo Phort Rìgh. How kennis de scoile go teagasg in een na fees in de scoile wat het alle hoek al en gang blion. Ach gorike zijn dat was natuurlijk geen show gebien tickets aan de garage vinibus. Agus boos tegen serie nog hier stel zijn. Agus a kinnem haast de vitage hier laatste scoil wat engine en Chaidh en serie en haast de room. Kan hem nieuws te gele. Zeg, kan hem nieuws te gele. Agus, waarmee als een room zijn, had je gedaan, kun je een schotje leven ook al. Zet je maar goed vliegen, maar jedig, waarmee zo'n school, waarmee aan een classroom, dus je gaat de classroom. Ja, maar je gaat meer behouden, waar je in de garage, waar je ga je met goed zoals gaan de hostel en gillen, waar het dungelig, dus waar met tickets gaan de show maar katjel. Ik na padelijk aan de heen. Waar room met cornet als een hostel, unak en je daar hoef. Agus at de guutje.
uisce agus gúg agus a stiú sin chaimh chu gá demountable mar a chanagad. A thuh Aonghas Iain, wel, céad gydes yn ein, sa dwi'n cham iawn ein, sé unna leor text y facams son cryniolas, agus chara datacam, son gaelig. Sé gestetner, sy'n ac at yn nwy am y facin, son o'r cwtich, faw, yn son mach gydif yn anio sen. Faw, mae'r gybig ysgrifig nhw y taipig dwlag arid, so sy'n faw cael sy'n i'r drwma, agus faw cwyd inc gan yn un alafans, faw gyhwndag, so dwlag y tîn ymach, charai wam sych ma. Sy'n arwyd, hwy sy'n television agus video recorder. Dda sy'n wam sych ffeim alec yn angbysor. Zeg na gorau program wat tien maak en hoe ze de BBC leed baun còmhradh is ek het is crown tara is niet zo. Zo na gaan die aan maar gaan om heel liege begaan. Zo nog lang kan echt. Agus ze een borst kreen als in een scanner hoe kreen in television agus rutsjo. Agus we sorry te veel maar zijn veel te gewakken zo. In feite de blien dat je daar zijn. Agus ha Wij was de film waar zong waar zijn like leert pikant de hele waarschijnlijk kan je slag kanelen is ik het eigenlijk scootje vat de kleinjal doel gaan kanelen is ik het die zie dus er geils Lewis is een beetje zo waarschijnlijk naar het moord zijn de knoers van de BBC Masters eigenlijk waarschijnlijk wou Waar kemen dan aan de noors en de flikkers de BBC Master kemen een kalik. Is ik het ergens dat je gaat kennen, maar gaat daar niet geleerd, gaat er nog geleerd. Tuurlijk. Nou, wat met dat eigenlijk hele kolle zijn geworden die we maar innig gelijk is jealousig van niet horsig of van akketevi nu naar heel moer en gadden niet een. Kunnen je van een curriculum colch ik een naamsje, de gloeisje voorstrie en je salu go clown ac sa glas ik ro gaelic mar sin je vau chikas to in the gaelic no en je could policy law markabig en rolly hit down no en je de rein heen vaun g gaan en a glach to kun maar is implied. O sé Celine var sé agus sé fi chor gunne as a scoile war klechke galig as a scoil. Sé galig vi sé klechke fat de duel. Leis de klassike nakam. Leis de klassike galig ik kan hyke toe. Har sé vier is het runne is het wat tietje galig ik kam heen le sé beelde wat de tien is a glas second. Ach sé galig vi sé tien fat de duel. Agus Waar kutjes een school gaan voorraken. Ze zijn prima dan een jaar galig echt. Zeg het, zet lucht tikjes. Ze gaan altijd prima galig hoe ze bij. Agus kun je hem oordiking waarmee kun je nul niet als een herige wij. Go hier kennis de scholen ik galig. Zeg het. Agus hier de route. Agus dus bij die allemaal dat is zeer geen skinne galig in Indiërs toe. Zeg het. Nu weet je geloof ik. Ik heb vrij. Waar deze en de vrienden gaan. Deze zijn niet naar zitten goede hoeken. Maar zeg het zo spelen. Wel is eigenlijk een stuk aan roemakkum zeggen. Zoals die leed zo aan een galig de you mind. Zeg het. Maar ik heb geen mogen mee vergaan. Zeg het. Wel je moet je hier een galig heeft niet in je. Zeg het. Zeg het. En niet even een galig. Ik kan maar Kut je een schade in wat je in de studio komen, nu zijn fillet, in de hier leren. Wat galig achke, de fillet, ik maar hoe ze wie, maar we gaan gewoon fillet. Ach, wat kus je naar pudding vakkelen levig, als een pudding vakkelen schrijvig. Het is een grote schenne, hier was ze woensdag ietsje, zeg het. Als wij jongens zich daar hebben, is dat thema dat je dus nieuwtjes, dat is rond met tiener, was je niet als je met tuil doet, ergens, we met je al hadden, toch het hier
cóg maoineachadh de rút, is an na Gaeilge go léomh go le chéile snús an na cíúí ar go gachaí agus go níorann ar scríomh go máineach is dictation mar go gan dús agus bheit a teann sin agus sin an núdáil bhacamsa éiad a dúirtíúrs go bhí scríomh is agus a léomh a cha cíneam Dúine úsal bh sé marach amach léáhile scrútaí na scoiltin na san bblionnachan dúine chu úsal sa hé sníomh na bhráic. Agus cíine sna clasicin acham so ráidim nééisisiáte an léomhach na be trúgar stiitiid man na scríomh chuirne. Tíoh cúma sa léomh gaibh agus go sa léomh a téúcha agus hiún úr san na gceann plíonna go dtí go scríomh le sé. Could an pencil ar fellabh? Ha cyn ac yn sy'n nam anal os yn wrth yn y radio marach. Na can diwm sy'n gwylio glitching on the word recognition, y fe? Ach gyn yw, sy'n ac ydyn ni'n ec yr o, mae'r sgoldion y sien, mae'n eisiau pled, fat na blion o'ch yn ymwysyn bwrs tri, chor o'n teaching ac yn yw yn yr ohar sy'n ec yr o Gaeilge. Agus, mae cwt y hitchen ilan, an an áitgan sin an scéanach ag ar Gaeilge a chorát iti di díanú fachgal Gaeilge leis na scoile in as a scoil. Is that bheith was a hanas lábha sé. Mae'n dod a fiws ysláidú ha na si hyn sy'n acyn ffordd fel teaching yn Gaeilge agus at tyrcyn fi an y fel am Gaeilge ar son over yn eto ialiste. Agus ha gydjera ha sgýr yn fiag Gàidhealtachd go háirit siad a túh siad lis híoslach apad agus suas feisgur úlpul síle ghearradh smar sin airt agus chaneal rain lis chaneal búnscoiltin ina talainn sa láthain far bhfuil Gaeilge críútain. Dí ba chágainn dhéanamh gus seo aharacha? Well, mi talás immer a biggaríú mar na hárach na hánig Gaeilge as a scoil. Ha le chamise fors trí chláin roin ag chláin mar sicat a stug an scoil, wat it an roin it pneamh seach go dú wat a leon Gaeilge nó Frankis. Agus as a lá a sin is sé na féú duine nó díis an na búnscoil fors trí a bheit roinige Gaeilge sé annas a bhana. Wa goed voor you, sé Frankis, wa tuurlijk het dan, is het aan de team van Boenskal voor Strie. Agus, ik ken hem zo laat, we kut je een goeie, je nu komen kra, is het, you know, so I wish my penis had allowed me to do Gaeilge, is het ach, waarom ken je een gaai met die te zeggen skol. Gloos aan oors had gra hulet in je hiert tafliona. Go bhí tíanú Gaeilge agus Frankis. Agus sanna cédig a darna blion an uair sanna bhata tíanú roin, is it. Ach a cíneam na glúise go thunatain bhí tíanú Gaeilge agus Frankis, bhil náitis úngabhas a has a cháirslach ba dúin, is it. A cíneam a bhí mise na ma bhailte bridge club a bheit sa bhela, is it. Sa cíneam a unleiche go lán agus síos is bha baie ag go bhórsta bheit seo. Mi hen agus titse dile agus la bayan a seo bigi me kitchen groi ag an am a sin bheit you sisken plion a gúis agus chor a dunne cloinnig eich sa skol agus ha víig at sa pennig go dunne tinhúip bevig as a skol a kinimation ag a bhars tusti réin right gentlemen, what are you going to do to stop this madness? Second. What madness? Well, they're telling me that everybody's got to have to do Gaeilge now. They said, I've never heard anything as ridiculous as that. The second thing is, it has to be stopped. The second thing, I guess, night is, I guess, van like as a law of a shen is like I guess. No, so na stewie shen can you she na ut the hachid she gedanik full tremendous Gaeilge. Ha cynnym o ochgys cwg na sia hyd chynnyw y facyn an y bors tri y son ffwrdd tremen y Gaeilge sy'n mi hen ys Catrian o Hórle marca gan y dŵ agos fein ich iwrmit a torafeg
sinna trú céad de láhaid a chu nuair go cíine chu gítí có ghearradh in bhain ach sinna an drúid a bhain agus a cíine an uair san ceannas na scoile go crá is nach tachla go léad is an scoil Phort Rìgh a sa bhí san an ach go bolis hachaid is agus seoladh láidú. é Seoladh de láidú agus tíoh seoladh láidú agus na le háise ché an na scoil Phort Rìgh sé trí economistachaí agus science na trí ruúta na bhar tiicas tra bheith na cálaigh. Agus an uair sa gurrit a stiú sin cha íorí aramsa golasá an na bhí léisacha fúlam tra bheith na cálaigh as a scoil is agus choramíocht tíidecha y bdín sa brosnacha tí sé in ile fecha díananig sin so I títe bheit sin teanú trí economistachaí a science the socialta, spersata, críneolalas, matematic, the snow, agus the creative, sin anna trefan y cálaigh. Is so sé fír. Gá lá hanna céide sé dlíocha sé. a cho intineach niste mus lein sin d'irt gan náfáirst go de bheitha an an fálam far an de Àrd-sgoil. Ba mi díadachar san féinich mi join bíaláris agus hu go imreich na beráie éid a reimsacha go réinú nu de bhna boice mus danicú de teagasg. Dé seir se buai hu bíaláris de chuid teagasg. Hoek buai go mhòr. Chaidh bhain is na scialach an hain sa ríd sin cústa chuméolalas a cústa chléchcían is cúta útútaí rá súch thiteúin is bh mescúne is agus bhan rúta sin ó rínte so ató chuí cúteach is agus hín ghearradh ag an mód sa ríd sin bhí a cúsaú scialachcin agus sa bhallach an bhád is sfat tena Cohmairle seach cúteach hín uan císe scialach na gágaibh so san na cíorí ar go gachaí agus scialach go thugáil sa íorí sinne a sinne bheith scialach go chuí cínísigah sa téin tílig an na scoil agus scialach cínsig an na chlas is agus bheith éad a chéin uan is chanéitin na scoile an pochumas ihe a bear is sinne janú bheith na chanas YouTube fiúin nach roiiti ditid was a commas a húscoile agus wat í gadálandach út de thugáil mar sin is agus insig út is Bha mi cuideachar san féinach mi join ethos na Gaelic as a scoil, fiása nach Gaelic as a scoil nu de bhain agus ha salir bh bhí géisteach gun de ghearradh an na dóid go mamór haar na blianachin agus beach smuin a bheith dúine me chaineh fálam Gaelic agus clachgach Gaelic. Dé dríal a bheith agus a chhrúich ethos a bheith chu défineach. Bríon Gaelic i thuúla carma bhacam agus fiechan bheith tena cinneach go bhfuil a chláin móchdeal as a Gaelic ach a cinnim na galá sinna gin ar níise dáiseach sanna bheith sin cara nárach go a Gaelic acinne sanna bheith ráineach tuchtúr agus ruta cin deirsa sin agus bheith na overnáide a bhúr mar a bhála cús a cíneacham sa bheith tíine se nóla bhí einmach ganúis bhan na scoil Phort Rìgh agus a bheith na dhílóg. Schanig be an na Phort Rìgh lá agus béidir bhí cosach timichail chutíte seachad pasfálaige chun a nasig an úce. Agus bheith rádim bhí sinnas na nuchad an agus bheith rádim chachríte seo bheith rá a dúa cosach má gúirte an na Phort Rìgh seo. Ha mé barach Gaelic a chuindeal in na strátin. Na chuúla mé fatna céad bliana bheit mí an na scoil Phort Rìgh is na de bheith ógus bheit Gaelic mar go nó bheit sa dachaí a thoráití an dráid is ach sé ruta sé
Maid is uavas haast is as a scoil is the húf Gaelic an a gut de gúne. Agus rút na churú go a cynnym hannig na di misio fiachan di fölum trefenna Gaelic liadach an a scoil Phort Rìgh. Va cheannast fölum roiine Gàidhealtachd fer ro Jack Finlay. Agus a cynnym nach búringa Gaelic díomh hic Gysonna fel ei de graen dŵne idd Gaelic. Dwi'n o'ch Gaelic yn tynnu crons y biwr, ysagad. Agus, a cynnym na dyma sy'n y fiach ydi ffwylwm tymen y Gaelic a hosach gan ysgol Phort Rìgh. Wel, dŵafas tolwg tigisg na wy. Agus, rwyd y ywsig yn nŵrsan, agus, mae'n gysig y ywsig yw'n acwydog, se he cian al hyn dynef. Rút a bhíneach me gá chánanas de gúine na chéilech ina chánan. A cíine ma dúna nuairsan na grá nach ré itid ceir, dunne fólamíchte a bheit teagasg science úti mara. Vésin a trot go láti a grá goréta an a crod mór in the chláin. Because they're going to have to learn the same concept in 2 languages. Kevin how gives a concept wel keen akkets an the Gaelic no an the beelde a use you go Paul Crane is like it ha another good han an the Ghana and how gives a concept that wie was shen was a lati as sko so can you Gaelic in the Gaelic was hule Gaelic like it ha kun je maar eens op de van mij aan de college van Gearradh dat met tickets kan dan een krinjoles zo'n sia scherken aan de school aan de neetjen zat kan zich niet al heen. Agus nou je was me kan bij tischel aan de heen en ik hier kenners de school van een Romy agus geen je gaat even met de januari nacht dus we naar huis zo stel wel heb ik heen agus verleden was de school naar leeskenners. En die berkige bictotjónach tíne sjó agus tá sé chuid Gaelic hékensk. Sagt is son hási sin rusinne sí an nudi. Sa ditse de akinne fall af. Sagt agus vige na bictotjónach tín Gaelic anu agus vige na skolle go fudige to rit so spesial. Gemin jónach go senne anu. So stel fakakke me agus rit sen. Agus hi sé tí hanna se gennarst. Agus sanna sa chumidí va dunne sin, sagt. A chile ook een oor sang aan láche ra go ra kian heen tuilleadh the headmaster killed that stone dead vekra. Sagt. Agus rut va adas sanna a gheall a gennast. Dat ik sé. Wel, han je moest graag komen in de geel. Gaat de hager met die geel, dat geel, naar Chaidh, kan de geel, kan de Gaelic. Night is was a chláti down, sagt as a skull, sagt as a choirs that could do for them to man a Gaelic. Agus Jack Finlay again make for ha kishing, sagt na we heint de lichtigen. Sagt wo hitche agus wo gunnes a choirs that son the for them to man a Gaelic. Had Gemma se tik séid. Itchet gebrach. Kersonna had dúine go mór nu canan agus canan na skíre na dúine. Ach a mis minnig ga go leorgin sin haast me hemmichel stoch nach kers gebiente se va a ga haast an na dúine kun jikef se bi. I kind ní an ook go a hikke Gaelic an a skol films an a Gaelic an a Griannig. Sagt an a skol an a hen. Agus tíach chenne vaan go at nui Gaelic vi as a skol a fat nui in ditje kutjach sagt ha agus ek hule kunjus wangere hule kunju verande klok tikisk we doen ik gedde maar joni we koskedeke te Gaelic agus go kois so agus a kunjem verskruti skolt in de kinse go na gaak in ditje de verschillende skolst in Chaidh sagt ha va verskruti skolt in de kinse go is het gebeter blien die we rinn an album ma juin is het a night is a sin as a sculpture is het is a fiechni rutkin ma juin agus ruta oamsach donna sé an a gute gatigen hat de fechten Gaelic maar rute politicach sagt
agus ha cúteach hat uan yn y cewn gaelig ni cnitaf. Dig si? Agus het aan de glasig om maar is like dat de vechkin shen maar is like het cewn die eirin is soort dingen die oors shen. Agus a cynnym ceannar sgoile vi gra oerikin dat je waren blin in voedum te mijn gaelig horses of sgoile we gra over my dead body will I be the headmaster of a divided school. Is like het wel die wat covid is agus vechkin gaelig wat je a dividing ach was sé na Indien heen, gaan dan niet dan naar Indien. En slúach. Goed, ja. Ha mi láin híns go bhfuil a has beána cúte gúine háast. Ha mi smuoine chu airsta sa a bhí ann. Agus a gheanjans chu dedamh sa bha a líhid, agus sa ha háasta chuit, ha nearst as na dúine, ha jalas as na dúine, son cúmal ore leis a chanan, leis a strí chanan. Agus a mi smuoine chu sin mar thorig iad nátar an géal stocha. O sé céan, a cynnym as y sgol fi'n sy'n gôn i fi'n y cra, dat y prynach yma i'n gybernam gromi as cwn rhain physics nortig yn yna. Hwle pli yn y dyf, va gaelig maar cymryd bawl o fawr gwyd y sydd y ffniso, agus gorfst ymach yn eist yn aflym, agus fac yn tapat yn y hon. Hwle pli yn y dyf, a cynnym nu je chai sy'n go hwle tyn y dyf yn y gaelig gyda hir da fliana. Iawn yn yr nis gyda corym ac hwle tyn y cwmal orel eisiau da chanan, styg an y cherw blina. Styg an dris blina sy'n cherw blina. Agus mae sy'n fad y cwyd There's eigenlijk de warg is een klas pikken wie aan een kolve sheik maar gegaan met klas pikken wie aan gaan nu wat en we daar gaan eigenlijk zeg klas pikken wie aan te look in eigenlijk klas pikken de teagasg wat en Frankisch aan een kolve een gaan dat zeg het eigenlijk hoe pleine dief we gaat de vier die is het kudask en de klassieken zijn nu kun je een dag lasje nog goed komen zeg het eigenlijk nu som je gaan naartoe wel, maar zo toch hier dus zijn veel Chinese te hier niet zeggen, nu zijn kallische vriend jene hakken keulen jene als we vinden zo'n tijdje in de wark. Hier gaan ik beginnen daar. Wat Jack Findlay was ik was het tijdje. Wezen, kennas a scolig al a scoilcinile cuideach ceanna cemar a púring á sinna dhéanú go tuilleadh hitse tuig sin. Agus Jack Findlay in sús fáilme láfa seo, sé Jack Findlay's fáilme láfi. Agus bhfuil cuide stay an a héin go fiad uaid an uaid a sé deachcin a bhar a clechcuh bhar a cosc in fuadam tribéin a gaelig. Agus an ús an a clechcuh go fáilme sin bhar scoile féin out of Àrd de hitje in de warg. Kerst. Sta lumsum formula seo. O vai, agaga tenu go yela. Is dat a pura vier to yela a gedoosje. Is dat agus after je gaan het you wel maar zit al jaren daar glas en films niet zit hier in is dat film je het kerk ja nu in daar ze agus hoe pleine waar je moet de sappetjes van zijn als wat de ansem dat taas maar wat down de gaak muziek je zet er vagoni keet is een routine jarig is dat de huwne gaalik. Well, ha mi beon doch is gewil na lain sin ar cool van isiste agus. Nu heb je die sappet som het se ben smuine gegeen is dat na ochketen geharid maar Aonghas ra goed voor je na dappet aan het al is dat zo'n routine is dat het agus ha kustruten wat doen je strie dan aan oorzaak had tachtig kunt smuine gemaakt hier. And Uibhist, how kerst. Cho kerst a gas. Sargin Chaidh vik a gal me join na dainu a stoi a glasakel. Ka jachu. J dainu. Od chabik de vue. Chumu ors te vi jealousach agus inlach gal. Ischgin Gina Himmerston as rousas. Well, de gaak vi skol maar terug kunnen de melange, ik wil meer cream knieën gaan, ik heb hier nog een zijn.
agus a cynnym lafi ac fad gymorstid as hwla gewngach tri nias ar cynnig fiachau mar fan brw falag ac am sŵting a diawrs o sien. Sa cynnym yn y lag o sir sy'n hospital o'r sien agus doch der a dyma coed ac y dweis chan awn hwys o sien sacad agus chwyd a gemil eich o sien. Ac fac am i tileg eich i nŵr sy'n gewdi eich gyn sa cynnym e radium ha dyfergach i'r dyf op een ille einde wie naar pergoed. Zeg het, agus, hoeste, dus we dat te werken zo zo behoorlijk goed. Zo heb ik echt een liedje zijn, agus dat kunnen wel free press hakken. Agus leef me een free press, een steef van een cool free press, sannes voor Stòrlann. Ik ken zo'n, kunt ik aan de hens. Hoe is dat aan de hoop zijn, is dat agus, maar haagheid, hoe het meest. Waar we het al jaren zo'n pik en vliegen genacht, maar de haagheid, waar we kiezen zo'n misschien gewoon vastgezet, koopt en het hier kan misschien. Wij horen die moeder zeg maar gehad te dasje, zo'n ze lopen de wakker zo'n de vier die stuwende listige aan de galik is zo'n tijdje en Àrd-sgoil. Agus ze route ga je gedaan, is ze vier die dorste tijdje dan tinka unte. Zat tijdje aan de glassengaas en er in de keel dat ze hele janiers is. Tinka unte maar je in tiende kusbenen waar kaviciano. Als ze plenen gaan wij de gaan we jachtige santige etische stuwen is dat het tolharische stuwen waar je ten henge maar haal zo dingen juist zijn. Als ik dan met ten henge goed heen zijn ik het roten met je maar je dingen is het maar zijn geil mee. Ghearradh was zijn liste teachen en dus ik het maar me kinderen zijn aan de dooi was ik het dag. Ach, mi cíneach, bheit cóirs nach gile agad le bhí falla van na scoile, a bhí hastan sás le súl fódam an na dóile. Under we tolerant sin pin in de naitjes er galig so geen jaar nach under aan was na ochket en we sunnige. Agus ga je doen was de groep in de janu, se boeien iter uterus en de waan. Iter rinn Gàidhealtachd agus hele jenier is correinile. Agus zo'n groep in elders keeltje gewassen. Agus ga je doen was de goede in janu en oorsan. Is ik het. Maar je in Celtic studies wat gegaan dus ik het. Agus was toe was geen mahan is ik het. Zwaar je tikkels was je naar goed bij roerik in zijn school was je tikkels geschehen is ik het. Agus en misschien in de Chaidh Mòr aan. Gidech zijn daar een tuv is ik het is nog heel na huri te kiusrug maar je in echt een gehal is ik het. Agus behouden wie stogen. Mis swinine golik kerst is stocha noch gie tron curriculum reform a ha dol an draste lis het de ha na buinen leisig ein zo'n urige gehorster sin a mi dochus go noch barach in a lihet agus kujoch barach còmhradh as a curriculum me join cultúr agus dúchas agus bíaláris agus go cútarmach sa sin. Sinna bhí sin má. Tí chiidir sé príomhcin caharachu a cha cynnim mar strí ar an mai ar úne bhán mar strí na bhíh mád an bhíh concert an nó che siúide bhád in éige húne. Swel talle een gegrinnigie aan de borstrie laan éige húne. So sin til anún concert a díist éige háne, so an talle laan a díist. Zeg het. Ag noch an nucht, trísaíche go bhí lán cúteach va íorí bhór in a sinna an án, zeg het, agus a sinna dáharach. So únárach pe éile genne mechas fi an seachad sé tíach rúta húg me náidig am hén an a sa chláin. Sé va scialach an sugan an cúl darach a trugláine bhain och. Scialach yn bhfuil na gemachan. Agus
Chaidh scríbigh le Stòrlann an Àrd-sgoil Phort Rìgh. Snochí an níide se bh a chuideach ag an fata I rá an Cohmairle. Agus san sa sinna Chaidh tucal. Is agad is ha bh cúscian stúsin bheith uabhas a chéach bheith bhad go dhéanamh an amas a rá pòlmach gnuis sé teagasg gan Phort Rìgh. Agus am swinne go lá bhór agus in gestiúd agus atach bh scialach se bh mis smuoine chu uabhas éhín. Tuig sé ábhachach is agad agus éhín. Agus mar a chanagat bh bíteach an India féidir Gàidhe it gahain is agad. Agus ha cynnym yn y fi'n y tian y sgialach sy'n ys y chlein, ys y son blianach yn, fe gat y Gàidheach ys y Gàidheach i chys ys at yr un sy'n. Agus nw sy'n mae iedig yn y fi'n y tian y sgialach sy'n, ys at hanach gyda Gàidheach dyn y peo. Fe cwydach yna, a sy'n i'ch daft sy'n, a sy'n i'ch daft. Hanna Sfawsyn at lwben. Wat je nawach gys y sy'n y chawl yn y dwy. Was yr hanes mar y gar I sy'n ys agydach. Sy'n agad yw'n ar hwnnw byg yw. Agus, a fes yn gwyl sy'n ha fyr hast gyfil ys agad rwdawn y ffeid Gàidhe oramsa ys agad adodd Gàidhe cwstach yn erydd ysdach. Hanawn, mae'r haas o'r stein, ach niwyn ha mae hymig al orst. Diolch y gar, ych Ja. Ha sio cártadam chomór, ach agus hanyam really son stat códachlach teachers vi gúmsach I fuad. Ach Siargain, da chéist jéan nach a chudorst. Maar de haisakket has je fijnig goed. Daar is een sé J Cohmairle we gakket. Gan hursten op het haik wat bavish truus se viakket eet ne hollenich ne teacher de nude fall af van de golles just jack in de glas. Ach J Cohmairle we gakket salad you gave. Is dat toosig ik 3 goed aan een saloon stel. Teagasg Àrd-sgoil Phort Rìgh. Ach sé tíadach am súnach unúirta bhíine feichcin sé bhí sás an misig sagad ag SQAs a ríd sinach. Sé thugadú an uairsan chu daamh sa bheith hitséin a bheith teagasg an scoile a héin in úr hinneach. Bheith uamsach daamh gais an uairanan a bhí tíanú misig. Tuig sé? Agus ha cynnym hast gennym mar ha mar a chymach gleot I fe sy'n. Agus ennym I fi se. Agus fer ille va ag an rún eilsnach a funglamach gnéil. Agus fer ille am smynnych I tunnach amach gwyd. Ach se rwta va kritsin ag an awn se an y misig ma hwyd al ag an merach. Fiach a fi verach I tiwd y sgoile. Big and clés. Gynnu fi trwy mynd y sgolau yn se. Agus fi yn y chor leis yn eich dyn ys y bi. Ma hyn. Darn y cheis, Jack, am no cheis begynnig. Se, is stoch bysio na bygwili a bwlach wyt. Je mian y feg acad do gylum ter fi yn y gaelig, no ffylm gaelig as yn naim ni Jack. Ma fa matcha griel acad, sgwyd dyr a sio na hachras. Gymai na gaelig, gymai ffylm. Je feg awn. A cynnym ydyn ni'n anolai o byrraen. Dyn nhw sy'n lyfa sy'n dol macawnlau a lewis. Se fa cynnym sy'n dawri yn ymwneud gyda mi iawn. Sa cynnym fa sy'n y tian nhw, wedi seachad lan ag y brin I gaelig an y ffylm, tyg si? Agus a cynnym yn yn ein rwt yn y hwys se is agad na dicig ffylm la sy'n bych sgoltio'n gaelig I ddysg is agad gyda'n as na helenin y fygad sen. Is agad agus gymwyd cist fwr yn wrsan ma chynio dwnia y ffac agad na trich gan y fachgas y bartian. Is yn y golomach gan y helenin. Gos gymwyd ffylm gaelig ag o leinach. Tyg si? Agus ha fa sen is dat gymwyd orstanach fe caran cear y sen. Is agad is on chananitid as na helenin belatid is agad y fa yn och ffylm te fe'n y gaelig achas y bartian. Fe uafas ych maham ys mwyn i'ch hynna byg
a bharach a tachars de húf fúdum tú na galig as na hilan in a mui far a rá is agad ma dhénig yw yn áidir bevua de hilantig a fúideach ach dydych y blin yn Tómach Cawnlai an y nolai a borein agos rwt vera hi a da flion efo mi awn se yn dwrwmach iawn na cechni efo as cwn na galig iawn sa cynnym ec yn ymwneud yn ffasgu tydig a darn y blion ys yn nolai i'r emechgyn is agad a stiwi áirit sgin suga gan a rúm ekki svo finnach á te haudúli en u navluna svo finnach á a berkige dúi koma norslik galig is agad behölum go goma norslik galig sin agus a kyn stisur to lá sin a chafir sig ag I will not see it build of AP is agad I will not see it but you will in your lifetime I guarantee you that one of the growth industries in Scotland will be the Gaelic industry. It's very kerst. Sé So I'm agus gemaat sin, so agus go me de làitheann. Díreach. Ha seo díreach idir bhí chatlach ver sa gas a bhí suya géisteach rucht brion. Sáiriste, ma bhíle hain guchtar san a bhí cáil a rinne dú na sa ein. Ha seo idir bhí sáiriste ma. Het applet heen koste goed klimmen. Chain y program yn seo a ghearradh agus a chuid I chéile le fóitin agus snasig Iarnach Diarmailt for Telt Media. Ar taing do Sabhal Mòr Ostaig agus Cohmairle na Gàidhealtachd son a maoineachadh. Niste, taing son éisteach is a program seo agus sa na program cúine sin bhá Christine I chlàradh. Sé a bha ma bríondia agus a scoil. Bí a beo an collegiac, smar sin, híimiúir sin sibh.